mugezonga na nswana ninga ya betmasi mutindu betme la kisapeno awa mikanda mfumu ya Benin bage bokula Thomas Boni yayi me kutula kinyemo na mukanda na kupesa na Emmanuel Yoka mukanda ya bwala ya bao yani mkuba mutindu muntu ya kubutama na bwala ina me yake mutindu ina ve ya bage bokula ke yao muntu ina mekukwenda mekuvutuka taungeke muntu ya bwala mfumu ya bwala to muntu ya ntoto ina sige mekuona na bwala isi ya nzenza to mekuona baka mikanda ya kaka ya bantu ya isi ya nzenza misiku kena kutuba mutindu bantu ya Pompidou mekulagisa na kuvutula dia kengena kupesa dia kengena mukanda ya bwala ina fo luyalu usala kutsonika kupesa lu veina bake bokula décret ina mesalam donc yanke muntu ya Dahomey ya bwala ya Benin bamekuiza na bantoto ya betu bamekubaka bankumbu ya luvunu ya mayuya ni bame kutelema kuna kunata mfululu bidilu manyongo na kati ya makanda kuyiba musina kudilisa bakongo kukwamisa bakongo mekansi bwala ya bao kele na Benin ina baka kuyiba kubaka bimvwama ina kwa mikangu kwa lulendo nzambi mpungu tulaka na bantoto ya longo ya beto bakongo ina baka yiba nyonso kuna kubumba na bwala ya bao mosi la lumputu bake bokleao la volonté de puissance bantu ya isi ya nje na mekuza kutemina beno lupangu ina mafuta ya nyosi ke kuna bao bake kuna bake na kufifa mafuta ya nyosi ina na kati ya lupangu ya nge kama singeke na luve ina ve na kuzwa atamwa kitini ya mafuta ya nyosi ina wemetana yano kupesa na mukanda yai mfumu ya Benin ina katukaka Thomas Boni yayi metula kinyemo metubati kilumbu ya mbutukulu de kulum ya vanaka kilumbu ya makumi zole na ngona ya 10 na zole na mvula ya 1939 basa metu na bwala ya Oyo ina Emmanuel Yoka metuba mekansi mvula ina mekopesa na 1939 bwala ya Oyo ina vandaka TTV na kati ya bantoto kuna na kati ya bwala ya beto unogua nendo kuza kutuba yao bao na bao mosi bambosi ikiemi bakutuba tikalaka ya nene kalaka ya mayele ya bamboshi metonika buku na kati ya buku ina nime kutuba ti Oyo bakulilikaka yao bako salaka yao na kilumbu ya ntete na ngone ya tete na mvula ya 1972 miwapi mutindu Yoka Emmanuel ketuba na benoti yange kubutama na Oyo bwala ina vanaka TTV zabanaka TTV yikuna benu kutala benu na kubakula luvunu maamu yesu baka na usala kaka luvunu na luvunu ya ikena unasati bakele bantu ya bwala ina ve benu kuwa batatarama benu tala jaka mbebso Mathurin Albert mpete mbenge bogla Sasunge so Denis metubati yan butabaka na 1943 yan metubati yan butabaka na Edo mekansian kuzaba vena kilungu ya mbutukulu to ngone ya mbutukulu kanasi kuluntu ya yani Yoka Emmanuel ini butabaka na bamvula ya kuluti avant yandi na 1939 yan zaba kilungu ya yani na ngone ya yani kansi ngweso Mathurin Albert ina mebutama na bilungu mekuluta zaba ve kilungu na ngonde jambo ikele nyoso kena kulakisa ti bakele ve bantu ya bantoto ina mela kisa bizizi yawa na kulakisa beno bwala ina ngwabso Mathurin Albert butamaka ya metuba Edu me yakele Edu ve yakele Edo kele na mbanza na katikati ya Nigeria na katikati ya bwala ya Ghana na katikati ya bwala ya Benin metala donc batata na ba mama mambo yake mambo ya nene banataka luvunu bakanisa kaveti kilungu bakongo ke kutelama baba kulaka ve biake kinyi luzolo ya mvumu ya bakongo nzambi mpungu mekuza kutombola makedika nyonso na kulakisa na mukongo ti kukuamisa yange bampasi yange ya bamvula na bamvula ya mutinda mutindu yakele ni makanda yai katika na bwala ya ntama
kena kuza kuyiba busina yange kansini ba umpe kana kuna tamfulu bidilu manyongo na kati yange beno tala batatrama beno kutana mpe bilume kuluta yani kwenda kulakisa beno mambo bitandi kuza kusikimisa beno ntangu nyonso yani kwenda kubaka kisika yani na bwale ya Côte d'Ivoire mutindu mfumu ndoto betu wana beno tibwala ya Edoina yake na katikati ya Nigeria ya Ghana na bwale ya Benin ba makanda yina mekuyamba na Côte d'Ivoire ke ba makanda na mekatoka na kizungwa yina ba mekupesa yani kikoti ya mfumu ndoto yano kulata dinkuti beno kutala na bizizi mutindu betu melakisa beno yana bizizi awa na babana yana babisiala la zole beno kutala bizizi yae mwana ya kisiala yae ni yani kena nsatu ya kupesa bantoto ya bankaka ya ponge ya masangi na bantu ya Rwanda nikuna betu na mbukila bankaka ya beto beno ina kublaka landaka beto beno baka bizizi bemfisa na bamama kuna beto filisene yani mumpanzi ya ba minute zole beto filisene yani mumpanzi beto fulula kaka ya kuna kufisa ya una mwana yae kubolisa ya na mumpanzi unakuwa bake sakanaka bantoto ya longo ya babantu ve beno kuwa yano kuja kubaka kisika yani awa na Côte d'Ivoire na mwana ya kisialala ya Bakala pe na mwana ya kisialala ya Kento awa permeta donc mambo mekuma nyonso ya kufunguka mikansi na kutuba na bantu ya beto mingi kena kubakula ve bake kaka na kati ya Kongo ya mosi ya Kintwaji ya Luvunu na bantu ya isi anze nikuna metala bao nyoskuna bantu ya Zulu bame kukanga makintwaji bao nyoske sui kena kusonza na ndinga mosi kukanga kutatamana kuyala na bantoto yina mafuta ya nyosi kena kubasika Mukongo kekilemba nzao ke kokoko kongitari kansi mingi mekukota na zola na bantu kuna kunatabana na mfuilolo mingi mekukota na yenge na makinu na babantu kuna kunata bidilo mingi mekukota na nzai na kunwa malafu na makwela na babantu kena kukwamisa bao yae babantu mekutula meno mutete ya matari na zuli ya intu kansi beno keka kuna na bao ni kuna tumetubati beno ba Debrazis beno kena tandandu mwesi na Federation ya Congo ve mambo betke sala ba mbosi bantu ya Zulu ni mambo betke sala ba Debrazis kia di kevanda ve kevanda Debrazis ya Bakala ya Kento kevanda mama ya Debrazis tata ntoya beno yoso kwenda na nsemono mosi beno kwa bon quand ça j'entends moi kulunga mako une heure na anglais ba mungu sala ya ontango mosi mukongo kele manzao mukongo kele kokoko kongitadi kokoko kongitadi kokoko kongitadi beno le mkila munu mukena kusala kisalu ya mingi awa sambi lumu kena kwenda na nswalu muzola kusala ntango mingi na kumanisha kisalu ya bubu ya na mpipa ya sambashike mambo ya kaka matono mingi tatanzame kubieka mango kubieka abu pia ye